Mu myaka mike ishize, Burkina Faso yagiye ihura n'ibibazo bikomeye by'umutekano, harimo guhungabana k'ubutegetsi hamwe na coup zigenda zivugwa kenshi. Umuyobozi w'ingabo mu butegetsi bwa gisirikare, Captain Ibrahim Traoré, ari mu bategetsi badashidikanywaho n'amakuru avuga yuko bamwe mu bamwegera mu nzego z'umutekano aribo bagenda bamugambanira cyangwa bakaba aribo bifuza kumuhirika. Leta ya Burkina Faso yatangaje ko ku itariki 22 Mata 2025 ko hari umugambi wo guhonyora ubutegetsi aricyo cyitwa coup wari uteganyije kuba tariki ya 16 Mata 2025, aho abasirikare bashya n'abahoze ari abasirikare bari muri uyu mugambi. Mu itangazo ry'umutekano muri iyo coup ko hari abantu bahoze mu gisirikare kimwe n'abahoze ari abasirikare bifashishijwe abo bitwa current and former soldiers hamwe na terrorist leaders kugira ngo umugambi ushyirwe mu bikorwa. Byaravuzwe kandi ko bamwe mu baprotas bari ku butaka bwa Côte d'Ivoire cyangwa ko ibikorwa bimwe byaba bifitanye isano n'imiyoborere iri hanze y'igihugu. Ku itariki ya 26 Nzeri 2023 hari coup yavuzwe ko yagabwe kuri Traoré. Mu itangazo ry'abashinzwe umutekano n'amakuru y'ubutegetsi bwa gisirikare bavuze ko hari abasirikare n'abandi bantu bagiye bashinzwe umugambi wo gushaka guhinduza ubutegetsi, haba abapolisi cyangwa abashinzwe umutekano ndetse n'abashinzwe imyitwarire yabo, ndetse abandi bakaba barashinzwe uburiganya. Hari abasesenguzi bavuga ko kubera Traoré ari umuyobozi wegereye igisirikare kandi afata ubutegetsi mu buryo bwa habaho amashyirahamwe y'imbere mu gisirikare adashimishwa n'imiyoborere ye, ndetse hakabaho ubwoba bw'uko bamwe mu bamwegereye mu nzego z'umutekano cyangwa abasirikare bashobora kugira ubushake bwo guhindura ibintu cyangwa guhagarika imiyoborere ye mu gihe bagize amakenga cyangwa batishimiye imikorere y'ubuyobozi. Abantu bamwe mu gisirikare bamaze kubazwa cyangwa gukurikiranwa mu iperereza rigenewe kugenzura coup. Ibi bikaba bishimangirwa n'amakuru n'iperereza by'abashinzwe umutekano. Hari kandi abavuga ko hari impungenge uburyo bwo gucunga umutekano n'iperereza mu gihugu kiri muri regime y'ingabo zitavugwa rumwe cyangwa ko abashinjwa batarabisobanura mu buryo rusange, bityo bigatuma amakuru yo mu ruhande rw'abatavuga rumwe na regime aba make cyangwa adahita amenyeshwa rubanda. Hari ibyatangajwe n'abasirikare bivuga ko hari abasirikare bari mu mugambi cyangwa bari mu kigega cy'amakuru mu buryo bwo guhungabanya ubutegetsi, bigaragaza ko ari abayobozi bari hafi y'umuyobozi bafite imyifatire idahuye n'imiyoborere ikomeye cyangwa bashaka impinduka mu buryo ubutegetsi bukora. Bavuga ko abatwaye ubuyobozi ndetse n'abari hafi y'ubuyobozi bashobora kuba bafite imigambi idahuye n'imiyoborere. Bishobora gutuma hari ugukumira icyizere mu nzego z'umutekano. Abaturage bo bashobora kwibaza niba abasirikare cyangwa abayobozi bagiye gufatwa nk'abenegihugu cyangwa niba bashobora gukora uko babyumva batitaye ku mategeko. Hari impamvu yo gushakisha uburyo bwo gushyira imiyoborere ifunguye mu iperereza, harimo gushyiraho uburyo bwo kugenzura abasirikare cyangwa abayobozi mu nzego z'umutekano kugira ngo hatabaho ubwoba bw'uko haba coup cyangwa guhindura ubutegetsi mu buryo butiteguye. Iyo hari amakuru yerekeye abatwaye ubutegetsi cyangwa abayobozi bari kuvugwaho gushaka kugambana, bituma itangazamakuru rigira uruhare runini rwo gushaka ibisobanuro byimbitse, gutanga ubuhamya bwa benshi n'ubusabe bw'impande zitandukanye kugira ngo amakuru atangwe. Burkina Faso igura n'ibitero by'abashimuse cyangwa abagizi ba nabi ba gisirikare bagambiye Etat, cyane cyane muri Sahel. Iyo habaye coup mu nzego z'umutekano, bishobora guhungabanya ubushake bw'ubuyobozi mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba cyangwa bishobora gutuma habaho impungenge ku mahitamo afatwa mu gukumira ibitero by'abaturage n'abasirikare. Ibi byose bigaragaza ko mu muryango w'ubuyobozi bwa gisirikare bwa Burkina Faso haba hari impungenge z'uko abayobozi hafi ya Traoré cyangwa hari abakunda impinduka bakoranaho mu ibanga, bityo bikaba ngombwa gukomeza gushakisha amakuru afatika kandi yemewe hakoreshejwe ibitangazamakuru, ibaruwa z'ubushakashatsi n'abashinzwe umutekano mu gihugu mu buryo bunoze. Reka mushimire. Iyi wumvaga ni Elime TV Rwanda. Ciao ciao.